ассалому алейкум бинандагони азиз, ин лаҳза барномаи иттилоотии ахбор манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Ҷавоҳири Аҳмадзод. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода намояндагони созмони ҷаҳонии тандурустиро ба ҳузур пазируфт. дар мулоқоти ҷонибҳо масоили марбут ба соҳаи тандурустӣ, пеш аз ҳама пешгирӣ ва табобати бемории сироятии коронавируси навъи COVID-19 мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода намояндагони созмони ҷаҳонии тандурустиро ки ҷиҳати огаҳӣ аз вазъи муассисаҳои тиббӣ дар самти пешгирӣ ва табобати бемории сироятии коронавируси нави COVID-19 ба вилояти Суғд ташриф оварда буданд, ба ҳузур пазируфт. дар оғози мулоқот раиси вилоят бо ёдоварӣ аз талошҳои шабонарӯзии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён дошт, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси дастуру супоришҳои сарвари давлат ҳифзи солимии ҷомеа қабл аз ҳама пешгирии хуруҷи бемории COVID-19 зери назорати ҷиддӣ қарор дорад. зикр карда шуд, ки айни замон барои табобат ва пешгирии хуруҷи бемории коронавируси нави COVID-19 дар ҳамаи муассисаҳои соҳаи тандурустии вилояти Суғд низ шароити зарурӣ бо таъмини дорувориҳои зидди вирусӣ, корҷомаҳои яккаратаву бисёркарата, ниқобҳо, дастпӯшакҳои резинӣ, антисептико, маҳлулҳои безараркунанда ва ғайра фароҳам мебошад. то ба ин дам бо дастгирии раиси вилоят аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар самти харидории лавозимоти зарурӣ ва ҳавасмандгардонии табибон наздик 10 миллион сомони маблағ ҷудо карда шудааст. дар баробари ин ҳамарӯза ба табибону беморон семаҳал хӯрокҳои гарму серғизо ва мевагиҳо, ки аз витаминҳо бой мебошанд, дода мешавад. ҳайати намояндагони созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз пазироии самимӣ изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд, ки воқеан пас аз шиносоӣ аз беморхонаи вилоятии вилояти Суғд, озмоишгоҳҳо, муассисаи тиббии мубориза бар зидди вируси норасоии масмунияти одам, марказҳои саломатӣ, хонаи пиронсолон, ҳуҷраҳои бистарикунонӣ, ҷойи хоби табибон, ошхонаҳо, захираи маводи дорувориву тиббӣ ва суҳбат бо кормандони соҳа маълум гардид, ки дар ҳақиқат қоидаҳои гигиенӣ, ташхису табобати беморон, малакаи табибони тоҷик ва муносибати онҳо бо сокинон дар сатҳи олӣ қарор дорад. яъне табибони вилояти Суғд бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ баҳри ҳифзи солимии ҷомеа ба таври шабонарӯзӣ кор карда истоданд. онҳо бори дигар ворисони арзандаи сино будани худро исбот менамоянд. инчунин намояндагони созмони ҷаҳонии тандурустӣ зимни мушоҳидаҳо ба хулосае омаданд, ки дар ҳақиқат корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ дар сатҳи зарурӣ бароҳ монда шудааст. ҳайати меҳмонон изҳори боварӣ намуданд, ки бо чунин шароити хуби кору хизматрасонӣ табибони соҳибтаҷрибаи тоҷик имкон доранд, ки дар муҳлати кӯтоҳ пеши роҳи бемории COVID-19-ро гирифта бошанд. дар идомаи суҳбат раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ғамхориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба хотири рафъи ин вабои аср аз кишвари азизамон хотиррасон шуда қайд намуд, ки ҳоло дар вилояти Суғд ситоди вилоятӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият дорад, ки дар он намояндагони дахлдори соҳа шомил мебошанд. Миссия ВОЗ активно поработала. В вашей области посетила несколько лечебно-профилактических учреждений, как и стационарных, так и амбулаторно-поликлинического звена. Посетила несколько лабораторий на базе санитарно-эпидемиологической станции, лабораторию СПИД-центра. Позитивные очень впечатления остались о работе медиков, потому что они настоящие герои. Они используют новаторские подходы к терапии, используют самые лучшие практики международные и очень четко понимают принципы терапии этой инфекции. Настрой у медиков боевой. Они очень ощущают поддержку населения, поддержку правительства области. И это им помогает бороться с инфекцией, это их воодушевляет на их ежедневный подвиг. Но со своей стороны хочу сказать, что общий настрой, общая подготовка к области к отражению эпидемии, которая пришла в Таджикистан, заслуживает положительной оценки, потому что делается все для того, чтобы максимально охватить население и противоэпидемическими мероприятиями, и выявлением контактных лиц, выявлением больных пациентов, своевременной изоляции лиц, которые приехали из других стран. И поэтому я думаю, что общими усилиями, совместно с поддержкой международных организаций, всего мирового
медицинского сообщества мы справимся с этой пандемией. پس از انجام ملاقات، هیئت نمایندگان سازمان جهانی تندرستی از باغ ملی وحدت و گرمخانه زمانوی جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو شناس شدند. باید گفت که در باغ ملی وحدت نامگوی زیادی نهال‌های میوه‌دهنده موجود میباشند که این زمان باشد گیلاس‌های پخته رسیده در برابر تامین بازار داخلی اینچنین به بیمارخانه‌ها دسترس گردیده شده است. نمایندگان سازمان با نفوذ جهانی پس از استعمال میوه‌های شهدبار بیان داشتند که واقعا طبیعت تاجیکستان و میوه‌های شهدبارش باعث سریع وقت از بین رفتن بیماری کرونا ویروس خواهد شد، زیرا استعمال چنین نماد میوه‌ها با سلامتی آدم فایده زیاد داشته قابلیت جسمانی را خوب می‌گرداند. جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو باشد در مساحت نزدیک 2 هکتار ساخته شده است و در آن پمیدار و بودرینگ، قلنفر بلغاری، خربوزه و دیگر نامگوی محصولات پالایشی با اصول هیدروپونیکی و ارگانیکی کشت و پرورش گردیده شده است. امروز محصولات این گرمخانه زمانوی به طور وسیع به بازارها برآورده می شوند. هیئت نمایندگان سازمان جهانی تندرستی ذکر نمودند که واقعا در جمهوری تاجیکستان خصوصا ولایت سوخت امکان استحصال محصولات طبیعی و سرغذا فراوان به نظر می رسد. در این سمت قید کرده شد که ما اطمینان کامل داریم بیماری کووید 19 در جمهوری تاجیکستان به زودی از بین خواهد رفت. санаи 10 май раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ба шаҳри конибодом сафари корӣ анҷом дод. дар доираи сафари корӣ нахуст раиси вилоят бо табибону кормандони муассисаҳои тиббии шаҳр суҳбати самимӣ доир кард ва таъкид намуд ки бояд табибон ҷиҳати пешгирӣ ва табобати бемории сироятии COVID-19 масъулияти баланди касбиро эҳсос намоянд. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода зимни сафари корӣ ба шаҳри конибодом нахуст ба беморхонаи марказии шаҳр ташриф оварда бо табибон суҳбати самимӣ анҷом дод. зикр карда шуд ки айни замон дар вилояти суғд дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади пешгирӣ ва табобати бемории коронавируси нави COVID-19 дар ҳамаи муассисаҳои тиббӣ шароити зарурии ташхису табобат ва хизматрасонӣ ба сокинон фароҳам мебошад. танҳо имрӯз бояд табибон яъне фариштаҳои сафедпӯш ки давобахшу ҳаётофарини мардум мебошанд бо масъулияти баланд баҳри ҳифзи солимии ҷомеа кӯшиш ба харҷ диҳанд. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар шаҳри конибодом 213 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд. чун имрӯзҳо бемории коронавирус кулли сайёраро ба ташвиш овардааст, аз ин рӯ бояд табибони ин муассиса низ бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ба таври шабонарӯзӣ кору фаъолият намоянд то сари вақт пеши роҳи бемории COVID-19 гирифта шавад. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар ин муассиса барои пешгирӣ ва табобати бемории коронавирус тамоми лавозимоти зарурӣ аз қабили дорувориҳои зиддивирусӣ, корҷомаҳои тиббӣ, ниқобу дастпӯшакҳо ва дигар лавозимоти зарурӣ ба таври кофӣ захира карда шудааст. дар ин рӯз аз ҷониби раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода бастаи моддаҳои безараркунанда, дорувориҳои зиддивирусӣ, корҷомаҳои тиббӣ ва ниқобу дастпӯшакҳо тақдим гардид ки аз ин ғамхорӣ кормандони ин муассиса изҳори миннатдории худро пеш аз ҳама ба сарвари халқпарвари кишвар ва раиси вилоят баён намуданд. раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ба масъулини соҳа дастур дод то корҳои безараргардонӣ, фаҳмондадиҳӣ ва табобати беморонро ба таври ҷиддӣ ба роҳ монанд ва нагузоранд то сокинон безарурат дар кӯчаҳо гаштугузор намоянд. то ин дам оиди пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемории коронавирус дар шаҳри конибодом ҷиҳати омодагӣ тамоми зарурии доруворӣ, озуқаворӣ ва инчунин маводҳои муҳофизатии фардӣ барои кормандони тиб аз он ҷумла ниқобҳо, айнакҳо, корҷомаҳои яккарата ва корҷомаҳои бисёркарата миқдори зарурӣ захира карда шудааст. худи халқу ватан барои табибон имрӯзҳо нигарон аст, муҳтоҷ аст. мо бо дарки баланди масъулият имрӯз тасмим гирифтем ки бо ин беморӣ ҳаматарафа мубориза барем. ҷониби раиси вилоят муҳтарам раҷаббой аҳмадзода ёрдам ба кормандони соҳаи тандурустии шаҳри конибодом аз он ҷумла 100 адад либосҳои бисёркаратаи муҳофизати гипохлорити натри ба муомадҳои безараргардонӣ, доруворӣ ва инчунин лавозимотҳои фардии муҳофизатӣ тақдим карда шуд. имрӯз табибоне ки дар кор карда истоданд ва бемороне ки бистарӣ шуданд бо 3 хоҳроки гарм таъмин аст пурра ба пуррагӣ ва
ҷиҳати ин ёрӣ ба захираи озуқа шаҳрвандон низ кӯмакрасонда истодаанд. бояд гуфт ки дар самти пешгирӣ аз хуруҷи бемории коронавируси нави COVID-19 дар шаҳри Конибодом низ тадбирҳо пурзур карда шудаанд. طبق اطلاع مسئولین مؤسسه نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر، همروزه کارهای بی‌ضررگردانی با استفاده از نقلیات و دستگاه‌های ضروری ادامه دارد. برای اجرای سریع کارهای بی‌ضررگردانی محلول‌ها ذخیره کرده شده است. در اساس سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، دستور سپارش رئیس ولایت سوخت، دستگیری محترم رئیس شهر، ما هم کارهای بی‌ضررگردانی در شهر یک روز 2 مرتبه اساس در جاهای سر آدم، جای جمعیتی بی‌ضررگردانی گذرانده ایستاده ایم. کار شبانه روزی رفته ایستاده است. ما از نقلیات‌های داروپوشک‌های بنزینی 14 عدد که از طرف حکومت شهر تامین کرده شد و از نقلیات‌های خدمات آتش‌نشانی که هر بگاه در شهرمان برای بی‌ضررگردانی استفاده برده می‌شود. در این سمت کارها از جانب کمک اولیه طبی و سانیتاری نیز تقویت داده شدند. ذکر کرده شد که این زمان در شهر کانیبادام 16 مرکزهای سلامتی دهات، 2 مرکز سلامتی شهر، 18 بنگاه‌های طبی موجود میباشند. طبیبان عائلوی همه مرکزهای سلامتی امروز کارهای فرماندهی و نظارت سالمی ساکنان را در مد اول قرار دادند. همه نمودهای ذخیره‌های مثل کارجام‌های یک کرته با مقداری ضروری همش آماده کرده شده است. محلول ضد ویروسی، محلول دزینتوکسیکاسیونی، یعنی نقاب‌ها زیاده است. 50,000 نقاب‌ها تمام کارگرها با نقاب‌ها تامین کرده شده. کار در این سمت ادامه دارد. فرماندهی با مردم خیلی نقض برای مانده شده است که تمام مردم با خانه به خانه گشته کارهای فرماندهی گذرانیده به هر یکشان یک معلوماتنامه و طور چاپی دسترس کرده شده. هر یکشان با امضاشان برای شناس شدن و این کرونا ویروس، یعنی که برای تازگیشان، برای گیگین شخصی خود کارهای فرماندهی به پورگی برای مانده شده است. طبق توصیه عالمان و متخصصان پیشرفته طب جهانی، بیماری مذکور تبابت شونده بوده، باید ساکنان به تهلکه نیفتاده پیش از همه قاعده‌های سانیتاری و فاصله را بین همدیگر رعایت نمایند. طبق نقشه سال جاری در شهر کانیبادام در مساحت 6000 گکتار پخته کشت کرده می شود. در ادامه بازدید کاری، رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از جریان کارهای صحرایی پیش از همه نشأونمای پخته در بریگادای 12 جمعیت سهامی کشاده به نام ایناجان بایمتова از نزدیک شناس شد. این زمان در پرتوی دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده کارهای صحرایی با مرام ادامه دارد. شهر کانیبادام از زمره منطقه‌های در کشور است که همساله استحصال محصولات کشاورزی نظر است میباشد. ضمن شناسایی از جریان کارهای صحرایی پیش از همه نشونمای پخته در بریگادای 12 جمعیت سهامی کشاده به نام ایناجان بایمتова رئیس ولایت سوخت تاکید کرد که باید هر یک وجب زمین ثمرناک و عاقلانه استفاده برده شود و ساکنان و دهقانان دوچند به زمین مناسبت نمایند. طور اطلاع داده شد طبق نقشه سال جاری در شهر کانیبادام در مساحت 6000 گکتار پخته کشت کرده می شود. تا به این دم در قسم بیشتری زمین ها کشت پنبه‌دانه اجرا گردیده، دهقانان عزم قوی دارند که تا سنه 15 ماه می به پرگی از اجرای نقشه برآیند. در توازن بریگاد 12 جمعیت سهامی کشاده به نام ایناجان بایمتова 26 گکتار زمین موجود می باشد که از آن در مساحت 20 گکتار پخته کشت کرده شده است. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده با تقدیم تحفه‌ها به کارمندان بهترین ذکر نمود که پخته همچون اشیاء خام صنعتی در رشد اقتصادی کشور نقش اساسی دارد. مسئولین جمعیت سهامی کشاده به نام ایناجان بایمتова ذکر کردند که نقشه کشت پنبه‌دانه در این جمعیت به پررنگی اجرا کرده شده است و عین حال کارکرد بین قطارها ادامه دارد. ما زیاده از 700 گکتار زمینی کارام داریم. زیاده از 500 گکتاری آن پخته کشت کرده شده است. 45 گکتار غله تیرماهی، گندم تیرماهی و 2 گکتار پیاز و 2 گکتار
помидор و زیاده از 2 گکتار باقی مانده سبزیجات ها کشت کردگی و باقی مانده زمین ها را خاشکی خوراک چاروا کشت کردگی. دهقانان عزم دارند با رویاندن حاصل محصولات بروقتی به جای آنها کشتی تکراری را نیز برآورند. در مجموع مساحت زمین‌های جمعیت سهامی گشوده به نام اینجان بویمتова 700 گکتار میباشد که از آن در مساحت 500 گکتار پخته کشت کرده شده است. همون جاهایی که غله تیرماهی کاشتگی گندم تیرماهی کاشتگی آن جاها رو بعد در غله تیرماهی کشتی تکراری سبزی خوراکی زراعت‌های سیلاسی و زراعت‌های لوبیایی کشت کرده می شود. چخیلی که به همگان معلوم است امروز در صحرا کار دهقانان ادامه دارد و همه کوشش به خرج داده ایستادند که زراعت‌های لوبیایی و اقدام نموده ایستادیم که کشتی کارتاشکی تکراری را در شهر کانیبادام ما امسال براه مانده باشیم. سال جاری با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت پایگاه‌های آبکشی شهر کانیبادام نیز با پررگی از تعمیر برآورده شد. تامین سریوقتی با آب پلیزی امکان داده است در زمین‌های شهر کانیبادام محصولات گوناگون پلیزی نیز کشت کرده شود. طبق دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان سال جاری در شهر کانیبادام بیش از 50,000 تن پیله استحصال کرده می شود. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده از جریان جمع‌آوری پیله در خواجگی دهقانی ظفر شناس گردیده بیان داشت که سال از سال ساحه کرمک پروری در کشور رشد کرده ایستاده است. طبق دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امام علی رحمان سال جاری در شهر کانیبادام 50,000 تن پیله استحصال کرده می شود. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده از جریان جمع‌آوری پیله در خواجگی دهقانی ظفر شناس گردیده بیان داشت که سال از سال ساحه کرمک پروری در کشور رشد کرده ایستاده است. یعنی به دست آوردن هرچی بیشتری پیله برای فعالیت خوب کارخانه‌های ابریشم براری و استحصال متاعهای خوش‌صفت زمینه واقعی می‌گذارد. طور ذکر کردید مسئولین خواجگی دهقانی ظفر سال جاری اطمینان کامل دارند که از 5 قوطی کرمک 14 تن پیله خوش‌صفت استحصال نمایند که از هر یک قوطی 50 کیلوگرمی را در بر میگیرد. چیزی که پیله کانیبادام سال جاری برای پرورش کرمک 1000 قوطی به نقشه گرفته شده بود و با سپارش و دستور محترم رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده 350 قوطی علاوه جمع 1350 قوطی تخم ذات خطایی را با 12 اینکوباتور جماعت‌های دیهات شهر کانیبادام تقسیم نموده و برای 50 تن حاصل پیله ای به عهده گرفته عزم کوشش نموده است. حاضر در وقت قبول پیله آغاز گردیده تا حالا زیاده از 14 تن پیله قبول نمودیم و برای مبلغ گذاری باشد در وقت برکش در وقت قبول 10 سامانی به هر 1 کیلوگرم پیله به کرمک پروران مبلغ گذاری کرده ایستادیم. ضمن شناسایی از جریان جمع‌آوری پیله رئیس ولایت تاکید کرد که به هر 1 کیلوگرم پیله 10 سامانی مبلغ داده می شود که آن برای تامین اقتصادی ده‌ها عائله نقشی مثبت دارد. به اندیشه روبرت جمعیت سهامی گشوده پیله کانیبادام امسال به جای 1000 قوطی 1350 قوطی کرمک گرفته شده است. زیرا در شهر کانیبادام برای استحصال پیله امکانات ضروری فراهم می باشد. رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده به چندی از کرمک پروران پیشقدم تحفه ها تقدیم نموده بیان داشت که تامین امنیت عضوخواری صنعت کنونی با صورت کشور و مهمتر از همه تامین زندگی شایسته به مردم از زمره هدفهای عالی در کشور می باشد. به اندیشه روبرت خواجگی دهقانی ظفر برای پرورش کرمک و استحصال پیله ما اویلوی همراه با سهامداران کار کرده ایستادیم. یعنی در یک وقت اعضای نزدیک 15 اویله به کار جلب می شوند و سطح زندگی خود را بهتر می گردانند. 5 قوطی کرمک گرفتیم 100 گرم رو تشکیل می کند. همین اعضای خواجگی همین زنکای کارکتی تامین کردیم. همین پیله بسفت گرفتیم همین پونتی پیله رو سپردن به کوشش کردیم. من حاضر زنکای چینده ایستادیم. حاضر چقدر بود داریم بوده می سپریم. 6 نفر سهامدار 5 نفر اویل خودم کتی داشتیم همین. این زمان قبول پیله در شهر کانیبادام با مرام ادامه دارد و سری وقت به هر 1 کیلوگرم پیله استحصال شده مبلغ داده می شود.
дар вилояти Суғд ҳамарӯза ҷаласаи ситоди вилоятӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус баргузор мегардад ва дар асоси таҳлили вазъ роҳҳои нави пешгирии хуруҷи беморӣ ва роҳу усулҳои табобат ҷустуҷӯ карда мешаванд. гузориши навбатии барнома аз ҷараёни ситод омода шудааст. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон барои пешгирии хуруҷи бемории коронавирус ва дарёфти роҳҳои нави муолиҷаву табобати беморон дар вилояти Суғд ҳамарӯза тадбирҳои судманд андешида мешавад. дар ин замина пайваста ҷаласаи ситоди вилоятӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус баргузор гардида дар он масъалаҳои марбут ба пешгирию табобати бемории сироятии коронавирус, захираи доруворӣ, таъмини табибон бо корҷомаҳои муҳофизатӣ, дастрас намудани таҷҳизоти тиббӣ ба риштаи таҳлил кашида мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода қайд намуд ки чораҳои пешгирикунанда бояд бештар ба роҳ монда шавад то мардум нисбати саломатии худу атрофиён масъулият эҳсос намоянд. муовини раиси вилоят Зайнулла Азимӣ доир ба теъдоди сироятёфтагону табобатёфтагон раванди амалишавии тадбирҳо дар самти пешгирии ин вабо яъне коронавирус ва зарфияту имконот гузориш дод. раиси вилоят дастур дод ки дар ҳамаи маҳаллаҳои осебпазир корҳои безараргардонӣ ва корҳои тарғиботӣ бештар ба роҳ монда шавад. мардум бояд безарурат аз хона берун набароянд. онҳое ки заминдоранд метавонанд ба корҳои кишоварзӣ машғул шаванд. риояи тавсияи табибон дар мавриди истифодаи ниқоби муҳофизатӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва кӯчаву хиёбон фосиларо риоя намудан, бахусус дар деҳот мардум бояд як муддат аз рафту омад ба хонаҳои якдигар худдорӣ намоянд, зеро ин амал метавонад ба хуруҷи бемории коронавирус мусоидат намояд. ҳар амале ки бар зарари ҷомеа аст бояд аз он худдорӣ намоем, гуфта шуд дар ҷаласа. ҳамзамон муроҷиати саривақтии беморон имкон медиҳад ки саломатии онҳо ҳарчи зудтар барқарор гардад. раиси ситоди вилоятӣ оид ба пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дастур дод ки дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба масъалаи тоза нигоҳ доштани кӯчаву хиёбон ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ таваҷҷӯҳи хоса дода шавад. илова бар ин саривақт гузарондани корҳои безараргардонӣ амри зарурӣ дониста шуд ва масъулин бо истифода аз техникаву таҷҳизот ҳамарӯза корҳои тамизгардониро анҷом диҳанд. дар ҷаласа масъалаҳои дигар низ таҳлилу баррасӣ карда шуд. аз ҷумла барои анҷоми корҳои кишоварзӣ ба монанди саривақт иҷро намудани нақшаи кишти пахта, кишти картошка, мунтазам фаъолият намудани пойгоҳи обкашӣ, пардохти ҳаққи истифодаи обу барқ ва дигар масъалаҳои ҷорӣ масъулин вазифадор карда шуданд. ҳамарӯза дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ситоди махсус фаъолият мекунанд ки ҳадаф пешгирӣ кардани сокинон аз бемориҳои роҳҳои нафас ва илтиҳоби шуш мебошад. ҳамин гуна маҷлиси машваратӣ дар назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таҳти роҳбарии раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода бо иштироки кормандони ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои низомӣ, намояндагони бахшҳои тандурустӣ ва кишоварзони вилоят баргузор гардид ки ҳадаф натиҷагирии фаъолияти як ҳафтаинаи сохторҳо буд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар маҷлиси машваратӣ қайд намуд ки бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон тамоми минтақаҳои кишвар хусусан марказҳои саломатӣ зери назорати доимӣ қарор доранд ва ҳамарӯза бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҷҳизоту доруҳои зарурӣ ва ҳамчунин маводҳои антисептикӣ ба муассисаҳои тандурустӣ ва маҳалҳо тақсим карда мешаванд. шароитҳо бошад барои табибону ҳамшираҳои шафқат бошад дар муассисаҳои тандурустӣ муҳайё карда шудааст. дар маҷлиси машваратии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд муовини сардори раисияти вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд қайд намуд ки айни замон 274 нафар кормандонашон ба корҳои фаҳмондадиҳиву назоратии қоидаҳои профилактикӣ дар минтақаҳо ҷалб шуданд. намояндаи раисияти вазорати корҳои дохилӣ ҳамчунин дар бораи вазъи ҳафтрӯзаи вилоят маълумот дода қайд намуд ки вазъият мӯътадил буда дар марз низ вазъият ором мебошад. дар давоми ҳафтаи гузашта 94% ҷиноятҳо ошкор шуда ва 74 ҳолати вайронкунии гигиена ки метавонад сабаби паҳншавии бемории COVID-19 бошад пешгирӣ карда шуд. ҳамчунин қайд гардид ки 645 000 сомонӣ маблағи андоз ҷамъоварӣ карда шудааст. раиси вилоят ба намояндаи раисияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд гуфт ки рафту омад байни деҳаҳо ки яке аз сабабҳои асосии паҳншавии бемории коронавирус мебошад назорат шавад. раиси вилоят ҳамчунин қайд намуд ки бо қарори ситоди назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд содироти тамоми намуди маҳсулоти хӯрокаи истеҳсолӣ ватанӣ манъ карда шуд ва баргузори
ҳама барномаҳои фарҳангӣ ва варзишӣ муваққатан боздошта шудааст. Дар машварати мазкур муовини раиси вилоят доирӣ ба вазъи эпидемиологии вилоят маълумот дода қайд намуд ки дар самти пешгирию табобати бемории сарзада дар тамоми маҳалҳои шаҳру ноҳияҳо пурзур карда шудааст. 927 муассисаи тандурустии вилоят бо сокинон корҳои фаҳмондадиҳиву пешгирикунандаро идома дода истоданд. Беморхонаҳо бошанд бо доруву таҷҳизот ва сарулибоси махсус барои 3 моҳ захира карда шудааст. Аз ҷониби табибони тибби оилавии гардиш хонагӣ пурзур карда шудааст ва бо супориши раиси вилоят марказҳои саломатӣ бо 6 адад мошинҳои сабукрав барои гардиши хонагӣ таъмин шуданд. Беморони мураххасшуда зери назорати табибони минтақавӣ мебошанд. Аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят барои сокинони синни солашон аз 60 боло дорои тиматин бо мақсади баланд бардоштани иммунитет тақсим карда шуд. Ба оилаҳои табибон бошад маводҳои хӯрока дастрас карданд. Аз ҷониби кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии кӯчаву хиёбону истгоҳу биноҳои баландошона муассисаву идораҳо маҳалҳо партовгоҳҳо бо маҳлули гипохлорид натрий безарар гардонида шуданд ва 90 духтури эпидемиолог дар вилоят корро пурзур намуданд. Сардори раёсати тандурустӣ ва хадамоти назорати давлатии тандурустии вилоят вазифадор шуданд ки барои 6 моҳи оянда доруҳоро захира намоянд. Мақомоти прокуратура, раёсати вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати агентии коррупсия дар вилояти Суғд ӯҳдадор шуданд ки нархи доруҳоро дар дорухонаҳо назорат кунанд. Раиси вилоят ҳамчунин ба мутасаддиён супориш дод ки дастраскунии маводҳои хӯрока ва дорувориро тариқи онлайн ба роҳ монанд, то сокинон тавониста бошанд худро эҳтиёт карда ба кӯча барои хариди озуқаворӣ набароянд. Раҷабой Аҳмадзода дар анҷом бори дигар таъкид намуд ки тамоми сохторҳо новобаста аз самти фаъолият бояд барои пешгирии панҷшавии COVID-19 саҳми худро гузоранд ва бо кормандонашон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида барояшон шароитҳои корӣ ва антисептикиро муҳайё намоянд. Ҳамчунин раиси вилоят қайд намуд ки мо метавонем аз ин вирус ба зудӣ халос шавем агар ҳама сарҷам гуфти табибонро риоя намуда аз пайи тарзи ҳаёти солим шавем. бинандагони азиз, шумо барномаи иттилоотии ахборро тамошо кардед. Бо пешниҳоди вазъи ҳаво барои санаи 12 май барномаи ахбор ба охир мерасад. саломату сарбаланд бошед.